Итак, случай в необычном ресторане с необычными сотрудниками. Давайте посмотрим. Tez evet kirib rostdan dakor. Keling jonish kim nesmi? Ey, yonqas mana nigah kunton. Man yakkasi kufton. Man nigah kufton. Hozir nigah karam kako? Zetay. Mana andami iPhone shisham hast, это notebook ham hast. Abank qarzam aytam как. Problem o'ta nega men restoranda zetay. Ha, restoran bego'ydoqi. Stol hay, stul hay, ventilator vayron shay. Man hastiyam. Go'sh kun dav diga efsanta go. Hamle go'ydoqi. Diga efsant klient. Assalomu alaykum. Say hi. Kujonda. Restoranda say hi. Kadom restoranda. Mantu haymi? Kim tu? Xonum haymi? Xonum raftaki shabba mebiyon. Dav neshaman bu raftami. Kujoba? O'zini ko'changi restoran va. Jurid mana meram. Чё мекунун жанда? Mana unju kor mekunam. Итак, друзья, давайте просто представим, как городская женщина ждет своего мужа. 15 minut mondagi to'yba ino boshim kujoga gashtgan. Hozir biyon men nishon metyam inoga. Hozir biyon sizda. Ha, zana qalay durustmi-tu? Ha, omdidmi? Jonda budit. Oshina o'randi. Jonda budit guftosyam. O'randi budan guftosyam. Medonida men to'yba yaxmondosmi? Ina gidit. Bachon yo'qnit men biraftam to'yba. Хорошо, маляш. Итак, друзья, та же ситуация, просто как деревенская женщина ждет своего мужа. 15 minut mondagi ino bosham kujoga gashtgan. To'yba raftananda-ku. Ino bosham bevaqt qolsin. Hozir biyon men ino nishon metyam. Durustmi-tu? Ha, omdidmi? Ha, omdan. Jonda budit. Oshina o'randi budan. Oshina o'randi budit, ha? Ha. Medonida men to'yba yaxmondosmi? Ina gidit. Sarambo obraz etsadim ushtanamda-ku. Cause I'm a free. Yeah, I'm a free. Итак, друзья, очень ревнивый и подозрительный мужчина. Представим. Nargis. Dedim men tu kujoga bordim. Naqd chazdiman parkda. Esya bor? Kujoga nigah ko'rasiz? Zembe nigah ko'rasiz, Neye? Bende lekin. Shin. Hozir. Alo. Alo Nargis. Kujonda tu? Mana men peshtonanda-ku. Neye? Bende lekin. Kim telefon kartı be? Shimo telefon kreditku. Neye? Bende lekin. Kim telefon techi? Mana. Nomeri kim? Ani shimo. Neye? Bende lekin. Nargis. Чим шабсоти дуй шаб телефон к нам на башти? Хор haftagi budam. Дуй шаб телефон керек ме Аҷафанди? Hozir guftitku. Neye? Bende lekin. Чувен юбкат адинанги коротки? Ин dinangi yubkam hozir просто shishtiman bu sali ko'ta shu. Neye? Bende lekin. Bayce. O'ynacham. Kaninjite? Kimin oyna be? Shimo. Neye? Bende lekin. Xezid yabor. Desad bir hafta bahçoya gireyim. İtoli bahçe temas mı? Mo zani şavharay bahçoya mo. Neye? Bende lekin. Go'sh kunit? Yo diga zende bahçedan haymi? Neye oxi faqat tuzanam. Neye? Beni de lekin. Cause I'm a free. Yeah, I'm a free. Let's go. Nargis. Men tu ganda sahna hozminam dedim chiqar restoran bordim. Ha, oshxonanda shkaf nomishad, meni spalningda shkaf era.
حیران میشی آدم باید Где доставы? این آشنا سلفی پلکه Где палка? سلفی پلکه Ёлки-палки, о чем угнады? من با این چای کبوده ایکو همه خیلی قیوقچی خفز کرده دم کرده بیایید که من باید نام با سویده خورم به دلی من به دلی خسته بود تنها عاشق شدی تا در این دو روز دنیا Ay pisachi maydan butku. Emine to'y kedemu. Xizmatanda Black Star Mafia bu. Black Star Mafia? Ha. Çok kardı yo. Xizmatanda bunun choy poy kashonda gashdi. Yezurku. Ha. С приходом весны, друзья, влюбленных парочек становится очень много. Итак, представим, влюбленная парочка в ресторане. Nargis. من تو گند سخت ناز میرم دیدیم چه رستوران باوردم یختی چیست کینونگی بوی بود من تو ناز میرم ده من لبو جوبه تویم جوی ناز میبرم فقط یگان چی میخوری می؟ مایلش مینیشونه یا بو بیارم افیتساند Assalomu alaykum. Xush omadton, masalan, marhamat. من منیو tak خمشورباز زبان زربان میخورم من شد این با یک تا زبان زربان من با یک دون ششلیکه Ne baxshdan vay zabon zirbon adoshidagi. زبان زربان داشته بدست نه من زبان زربان میخورم گوش کنید Ha. این دیوشکم من گنده ناز میبینم یک کن بر سیدانه Aha. من $100 گریدو زبان زربان یافته بیاید عملش میروید Ne, in $100 semeshad va zabon zirbon yofta buyon qimmat meshad ye. چند پول؟ $1000. $1000؟ Ha. حاضر میشد من این گنده ناز میبینم نه $1000 گریدو زبان زربان ها نحس کرده برای دیوشکم O'z yofta mebyon. دیدی من هرگز میاد یا نه من گفتم که من تو گنده ناز میبینم وریدی. یافته میر بیاد گفتم میر بیاد دیدی من رستورانه ما انا زبان زربان انا ششلیک این آفتش خونوک من با معقول نه اینه بوده تید از گیردی گرانمه؟ گرانمه بدی نمیخورد است هرگز این دیگه چی میخوری می؟ جگر زربان میخورم جگر زیربان بیاری؟ جگر هم فروختید می؟ هیچ خیر رستوران نه جگر هست نه زبان هست اقلا دوتا تخم پخته بیایید ها Итак, друзья, давайте представим. Ну, мы не за то, чтобы такие случаи бывали, но мы просто представим. Случай, который произошел в одной из семейств города Худжанда. Go'shkon Nargiza. Shavqarat korbi bir haftaga. bir haftaga Haduma qati. شهر اومد خیلی خیلی Cho'kino. oshxona داره هیچ کافه دنیا Oshxona. زنک اومدیدmiş mi o? ها کار برم هم گه نوروز با ادخ بود است Ha? چور روز Ham baba bak. چور روز دام میگیرم هم ای Assalomu alaykum. و علیکم السلام Vay, oshxonanda shkaf nabudasku. ها آشخانند شکاف نمیشن من سپالنده شکافه را حیران میشی آدم باید هم با چهار روز ادخ بود استه من از ذکر ادخ میکنم که ایسین ادخ نگرگی بودم Vay, spalinde ne shkaf? سپالنده هم شکاف Nes. tak نفهمید تو ها تو زنک من کار بودگی به تو چوکه ده گشتی چوکه دی شکفی سپالنی کنی کی مفرختی کنی شکاف I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Друзья, оказывается, сейчас очень модно быть крутыми, да? Итак, представим, два 80-летних старика, очень крутые и современные. Усрау, مرزا Калайта. وای آشنا جان خلایته چاسی وپا کنی وای Здравствуйте, иди доставы. این آشنا سلفی پالکه Чизе палка? سلفی پالکه Ёлки-палки, о чем угнады? این کی من خیلی من سلفی میکنی من همه
خندی تانگه انا دیدیمه این Gene صورت yapıp ببین benim چه şey. زور شد انا Uyqin doktor uyqushur işte az. آها iyi Yo, yaga meşin oşevi. آشنا جان Ha? این دخترها به گپ پرتاییمو Ha. آن نیه گوت شرمنده میشیم ده Oshnojon, ne göt şarmandı ne meşi? Ha göt şarmandı meşi. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Итак, друзья, два самых богатых людей города Худжанда. Под ваши аплодисменты. این اول ریسترانه بینی اینه بینه گوش کن همون کوچوک هم هست که برباس هم به ساخته دادی که خانه مای ریستران کلونده هیچ گپ نه کلیت که مرغم ایکو این کلان مرغ چا میکنی تو؟ ای تخمای تیلا کجا یک منچه زکاس کنیم می؟ مالش لبای کجا گوش میکنم شما هایه گوش کنید لبای من با این چای کبوده ایکو همه خیلی قیوقچی خواست کرده دام کرده بیایید که من باید نام به سویده خورم مایلش می؟ مایلش ها خوب شده گوش کن مام به آبی پرستای بیار یه تو جنی می آبی پرستای چا میکنی؟ پرستا خونانده ایکو اکران ارسیکاله می بیاد آبی پرستای خورم فسیم آرسیکاله؟ باید طرفی سرخش بگرانه چی؟ طرفی سرخش به فانته می بیاد هیچ گپ نه رستورانده ویسکی می استاد گوش کنید نباشد لبای باید چای کبوده خط زنید ها من ببین آبی سردریا چای دم کرده بیایید خوب لیکن اول دریای جوشانیتون من چای نجوشتگی نمیخورم خوبه که گاب نیست مایلش شد حاضر به همین مایلش گوش کن ای پسرچه هم بود که یکتا موشین گراند دید گفت یکتا فیراری گراند آدم ده فیراری اوای دوتا های دنیانده یکتاش منانده یکتاش پسرچه منده کن نیه؟ بنده لیکن گوش کن پسرچی منای کو همین گران کرده دادو من اونیورسیتت به بنتلی که میرم آشناهم هم کورسم همش مشت که میرد من به نیودوبنی فتن گرفت همین شب رفتم و نپنال همش به یکتی بنتلی گران دادم گوش کن ای پسرچی مایدان بود که امینه توی کدم و خدمتانده بلکستار مافیا بود بلکستار مافیا؟ چو کرده یا؟ خدمتانده بود اون چای پای کشانده گشته زور کن تیمتی آمده بود می؟ ها تیمتی هم بود کشیگر بود ده تیمتی کشیگر؟ یک گفت نیست باید چی نه؟ من هم پسرم توی کدم که اما به میدونیم که این خدمت کرد آمده؟ کیم؟ مایکل جکسون مایکل جکسون؟ وای مده کیو؟ دیدیم توی پسری من به کیم آمی بیاد مرده خدمت میکنه تیم خیلی دیگه به یکان سمیگه تو میکن میگویم سی های مونده لبای چیزه لبای چیز؟ کنره که های می؟ های کنره که گوش کنید نباشد همون کنره که نیم غلوبه که پخته بید همون خوداسی که من ده خونده ایستاد گوش کنید من که من با دو تخمه هست که درونی مرغ با بوده کشانده پخته بیایید مایلش یه پوچک در کرده بایگون چیز؟ گوش کن لبای همین پوچکی منم پوچکی این بوین کدم آن نفهمیدم پوچکی منم پوچکی این بوین کدم آن شد میکو جان؟ نه مامه با زبان زیربان بیا زبانی خاینام پخته بیا مایلش پخته میبیام همیشه پخته بیا که پیش از خودم اشتهایی صاف کد مامه مایلش میکنی مایلش گوش کن من بهت زبان مور پخته بیا مور نیست مونده که مور نیست می؟ نه نوشد نویس من تا آدرس میگم ازی همجا میری گنده هم موری کلانه نومش قاینوم انمونه زبانش من به زیر باندم بیایی لیکن
پیش از زیر باندن یا با آب ناز جوشوندن زهرش مراد Maylash kardeş. Desert begonis megaytomi? Ha megayim. Dize biyoram desert. Desert be torti Tolibjon biyor. Adirni tort Tolibjon bro. گوش کن Ha ko. دیسرت به من به تورتی طالب جان بیار آدرنی تورت طالب جان براد و آدرنی طالب جان تورت دینانگی خوردگیش براد فهمدی؟ Şüdmi ako. فهمدی می؟ Ha fahmidim. من می همه زکزه خلدینی به بیانزی خلدینی که سمالیات به بار کن سمالیات امیزداش ورتلیات به اندازو کماس که همش دوبای بفرستم Maylash. ما همجا میخونیم Giftim ben hamışı fahmidim. aydat نبراد سانی Ne aydamdım burot. نبراد می؟ точно Гушгунтон, И? закази на Инстагрид. Хей саду даджут. 3 кило шпатлевка, Ахо. 80 квадрат кафель, Kafil. 4 кило клей кафель, Kli kafil. 10 рулон обои. Бас ресторан бози, хонаи ремонтши пага адо кадан дар кор. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Дамы и господа, юмористический проект Таджик-шоу на территории юмора. Ваши аплодисменты. I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Спасибо, друзья. Мы продолжаем этот вечер. Территория юмора, новый телевизионный проект. Итак, на сцену я хочу пригласить замечательного певца, отличный голос. Валиджон Азизов, друзья, под ваши аплодисменты, пожалуйста. مرحمت سرودی من بهر شما مرحمت ای دیلی من ای دیلی خسته بود تنها عاشق شدی تا در این دو روز دنیا دل داده ای با خیالی خوش به رویا دل بسته ای تو به چشم یار زیبا با دل واپسی عاشق کسی دل به عشق خود پس کنی رسی دل هم آغوشی داغی آتشی تو عاشق کشی دل من سوزی تو هر زمانه
Браво! Валиджон Азизов, друзья! Спасибо. Итак, дорогие друзья, я бы хотел пригласить на эту прекрасную сцену генерального директора телерадиокомпании «Азия» Азама Акбарова. Под ваши аплодисменты, друзья. Во-первых, друзья, я не знаю, насколько у нас хорошо получилось, но судя по вашим настроениям, судя по тому, как вы смеялись и реагировали на эти шутки, я думаю, вечер удался. Если вы согласны со мной, просто поддержите своими аплодисментами. Спасибо. Отныне и мы надеемся навсегда. Каждые 20 дней, как уже сказал Мирзо Хуршед, здесь, в клубе «Челси», мы с вами будем встречаться вот на таких ивентах, вот на таких мероприятиях под названием «Территория юмора». Прошу любить и жаловать. Также телевизионную версию этого проекта вы можете посмотреть в эфире телевизионного канала «Азия». Телекомпания «Азия» всегда работает для вас. И, естественно, я бы очень хотел, чтобы вы сегодня, на самом деле, громко и от души поаплодировали юмористическому проекту «Таджик Шоу» за их работу. Они трудились на самом деле. Спасибо. Ну и в конце я бы хотел проанонсировать, через 20 дней мы встретимся здесь, и уже на этой сцене для вас будет работать юмористический проект «Дигар Шоу». Ну что ж, друзья, всем большое-пребольшое спасибо! Let's go!